देखिए जो किताब को जो सबक बताया है जो शाबाश आदिश भी शाबाश टॉपर Dialogue one friend visiting another friend. एक दोस्त बे दोस्त से मुलाकात. Ahmad Bilal, I was waiting for you yesterday. Bilal मां कल तो जो इंतजार करे रहीस. Bilal, I am sorry मूंखे माफ कंजा. I could not came due to some work. मां कई कम जे करे अची न सघियसि. Ahmad did so okay ठीक आहे. Did you finish your work? छा तव्हां पंहिंजो कमु पूरो कयो? Bilal, yes I did. How मां पूरो कयो? I come to ask you. मां तव्हां खां पुछण आयो आहियां. Came we go outside and play today. छा असीं अॼु वञी ॿाहिरि तरफ़ ते खेॾी सघूं था? Ahmad, I am sorry. न माफ़ कयां. My mother is not home. मुंहिंजी माउ घर में न आहे. So I have to sit at home. तंहिं करे मूंखे घर में रहणो पवंदो. How about playing ludo instead? अंदरि लूडो खेॾण बाबति कीअं आहे? Bilal, yes it's a good idea. हा हिकु इहो सुठो ख़्यालु आहे. Let's do that. अचो त करियूं. शाबाश गुड है ताजो नाम दादी Dialogue one friend visiting another friend. एक दोस्त बे दोस्त से मुलाकात. Ahmad Bilal, I was waiting for you yesterday. Bilal मां कल तुझे इंतजार करे रहे थे. Bilal, I am sorry मुझे माफ कर जाए. I could came to you सोमवार मां कई कम जे करे न अची सघियसि. Ahmad, it's okay ठीक आहे. Did you finish your work? छा तव्हां पंहिंजो कमु पूरो कयो? Bilal, yes I did. हा मां पूरो कयो. I came to ask you मां तव्हां खां पुछण आयसि. Can we go to outside and play today? छा असीं वञी ॿाहिरि तरफ़ अॼु खेॾी सघूं था? Ahmad, no I am sorry न मूंखे माफ कर जा. My mother is not home. मुंहिंजी मां घर आहे. So I to stay at home. तंहिं करे मूंखे घर में रहणो पवंदो. How about playing ludo inside? अंदरि लूडो खेॾण बाबति कीअं आहे? Bilal, yes that's a good idea. इहो हिकु सुठो ख़्यालु आहे. Let's do that. अचो त करियूं. शाबाश जो कह बड़ी देना शाबाश आने वाला थी का परिचय Dialogue one friend visiting another friend. एक दोस्त से बे दोस्त की मुलाकात. Ahmad Bilal, I was waiting for you yesterday. Bilal मां कल तुझे इंतजार कर रहे थे. Bilal, I am sorry मुझे माफ कर जो. I could not come due to some work. मां कहीं कम जे करना अच्छी सके. Ahmad, that's okay वो ठीक है. Did you finish your work? छा तू पंहिंजो कमु पूरो कयो? Bilal, yes I did. हा मां पूरो कयो. I come to ask you मां तव्हां खां पुछण आयुसि. Can we go to outside and play today? छा अॼु असीं ॿाहिरि तरफ़ खेॾी सघूं था? Ahmad, no I am sorry न मूंखे माफ कजो. My mother is not home. मुंहिंजी मां घर में न आहे. So I have to sit at home. तंहिं करे मूंखे घर में रहणो पवंदो. How but playing ludo outside? अंदरि लूडो खेॾण बाबति कीअं आहे? Bilal, yes that's a good idea. उहो हिकु सुठो ख़्यालु आहे. Let's do that. अचो त करियूं. शाबाश हर क्लास पाए में कोई बड़ी जाए ठीक है. दी ताना मेरी बड़ी है शाबाश मेरा Zara worked hard. Zara सख्त मेहनत कई. She did very well in the class 5. वो क्लास 5 में सुठे नंबर पे आई. रतमाला विलेज ahead Anili primary school हिते नन्हे ॻोठ में वक्त primary school after class 5 all the boys went to the boys middle school in the nearby village. क्लास 5 खां पोइ सभई छोकिरनि जे मिडल स्कूल ॻोठ जे वेझो विया. but there was no middle school for girls. पर हिते छोकिरनि लाइ मिडल स्कूल न हो. Zara said to her mother. Zara पंहिंजी माउ खे चयो. I want to go to the middle school. तूं मां मिडल स्कूल लाइ वञणु चाहियां थी. I want to study more. मां वधीक पढ़णु चाहियां थी. I want to be a teacher. मां उस्ताद थियणु चाहियां थी. I want to help children in their studies. मां ॿारनि जी पढ़ाई में मदद करणु चाहियां. शाबाश गुड